Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano said it. There we have a catch of saying Yamisru. Obuo Kwanso. Elebe sum ye mind Ghana. Yes, true Yami Misru nipa. Ba ye mu nipa nim tia. Ye beka ne sene hu ni said tie. Na ni etimi ada ho. An pe meche bia o hwemi bia. Yami hira so age bre na hwe Badwam on Adom TV. Live on DSTV channel 280, Go TV channel 119. Yes, to me and so YouTube. Then over to me live on so Adom TV Extra. Adom TV Extra. Share mobi enyebi and shemiding the akwesi insia. Asem Yi Di Ka bre and as because the biada. So the samana besu niema manenye jama soap. And now the pam season 3 year koso nuan and niema ye pam eko benyina ye di asia nesa. Me say it is hard on death but soft on skin. And pound your money. He's never told me a jama soap is all twa in a hunon boama kundumano. Fabra Adom TV. Yenny Joy FM any dear mche. Koko kumble crying. Ura waka sa quality masa ka bi e ba. Famanino. No maju ache de famro. Umpe na apede. Omna so asne me afi. Yede adepam season 3 ebro. And the pen kobo tiawa. Share story we here wo adomonline.com. Share screen so, or TV no so. Share story wo adomonline.com. Unko mo na ba bedim. Chilling account of how house help murdered his madam in cold blood in Kumasi. Abemua obi afan so ne kwa akotena. Enye so ne tena se kwa o. Omani obedi, omani obehye. Man be biada wosume so wasa tua de ka sikani bre hwene abamu anaye enya abamu enko asem ne egina so de aka asem bese bosume ba ko entem nie sa ensem se bi asisi menya MPs ministers here afre e ka chesa kosi ene se wonno driver practical mu a na yem class a show even to pick a call. Dear na TSC amabunu so dear na afede atede si Ghana amabunu so sikani brebe sunsuma bewura yamu e wo man mu afede se nipa e kom ne yonku nipa kra de apesika wonwe hu because the aim no se menye sika no and on the house empty ade be chinu awia no okọ o driver this come and so far kuma penny bi pam no de adwane sa shubo no anu ya yede. What is happening Ghanaian youth? Ghana mabunu die na AC die na ekoso ye beyama papa ye asa ewo man ti America osimo so ramosi ye na no man fa hye mabunu nsa. They are not ready. And Mabunu seems not to be ready. See a Brianka Simo Jenny, near a success story. Yenya crowd for that. And a coin on the first of many sicantem, boom. All of a sudden, I could see a person because it's me. No be a Joy FM next. Be Adom FM, Adom TV, hate, love, Inshra, Joy Prime, Joy News. Opinion in be at a go. Forget it some more timidity about 28 years. I could see Nisa Botreno to go through this mill. Or person one do best sudden accounting bam $500 million negum. This is the kind of mentality here Ghana be ekutanene. The aim. Say ye pesikan tentem, ye pesikan do so no haye kuye. A burden and penetrate me a GD way because you are training wa. Yes, you kiss to create share that much at the crowd, the crowd free to buy no. Or training.
ono no kuta do ma chede dada yo no fresh no ba no o kwanda training ene ye mpese ye be ko training nim adai sikaye me jina ka cho se sikaya de bonia na me ni pa bonini because the biam ka cho se djuma me ye e na me kwan aka na fu anwatwe na ora kwase tuma da ro hwa meka me twa se meje sika eye sikaye e kwani aye fa so ye pesika no enu ne ohaw no awufo ye ya da ya sede so and no bad time papa etimi ne ba entrance eni nkomo that kind of African mentality say papa ni akwada entrance ni nkomo no eye yentwam. Let's get close to our children and then you amu bokro no edi ewunku a and na ohimi tabia a documentary be and kwada as low as 7 years ebokro commit suicide. 7 years or commit suicide. Wokono no akwada na kasa de ade achechire aso ne kon. 7 years akwada e hye ne ho akomfuo. This is a challenge. I will fall rise up. I will fall sorry. Ye pesika eye ye betwa kwada school fees eya de pa ye beto ntare ye beto baduane ye betwa daika ye betwa kan ye betwa nsuo eye but na time ma oba time ma papa de betre fini ne ma atras ye di nkomobo kura no no de pie nya time no ye adwuma ma no kura wo home nya time etene ye mantimi ma ye nchen ene ye medi nkomo ena rewura ma na namra be piem se ye ma ne kwa abonte a woje wonamfo nsam di eche ya wo for nsam because ontimi ma no no be hye afu ye mie ye ntaba mu fa ma ye ba establish a relationship between no ba ma oba feel comfortable e wo fie ye kan se bio janma akora no ensei baba ne feel se wa ba fie enye papa kakai teti mere bi ye se papa ba fie da hey papa ba fie tira obi ahwo so no because near wo ye wa some person be kire no obesu na bonten 10 times. Ni obenya daje acheche no na tell say yes we ya wo hwe eya ne papa na mo wo hwe kodu wan ma sunsun so se wo because wo nya time ni nti no obeko na dafo kodi sa komo no dafo no so limited nimdi wa de kro akabale se na akwada 7 years wo hwe no akonfo e bale se na abamu 23 years 25 years afi sakawa ene mabuna tie sisui baby anyoye but who is carrying the youth along wanya one carry a mabunu no along ese se konya wonam so e slippery kwan eso etro this is someone sa ni ayon kakra amoafo why na so sa mabunu ne sa obi aso ni time but so woba ekwa abonte kobokro no na wanya bia ne last resort e fi ofri mu koye so bana ofi se ene wo say onfa wonya wasem because so be kwa abonte please for beche no so okokro no bona wanya bi abonte a ne last resort e fie na ofri mu ekoye no is what you say emfa wo a ebe fa ho dabi amya so fon kai mabunu mpaibom baby ade keka ko no ya ye hu ene pani bi fa kwada kora natena na ne yem hyehye no na ne yem hyehye no uhwe ona mo sisile abrada pa issue ya
Yes, mamma sem no see hwehwem sika ne free hefa e hwadia e sika training, but akwada 30 years akofa $1 million. Akwada 22 years atimia mwa $1 million. Asesa ne kakra ye mu nhie asoman. $1 million US. Osi buye hu. Senen offer na dollar no to see no best at 12 cities and 12 million Ghana cedis. Tetisika 120 billion. And ye can wasem no. Wouldn't fear us from do become. This is the challenge here to us of mine. Politicians that are wonder. Because a Jumadia way no or no one to be start driving the home. Obey your driver. Politician in a driver ticket mu echo no eja kwantifi because driver na your call amabo esabejira kwa ahụ. Baby the so mtim pick cause of makasa kra kem. Cause oslo komo obedi driver or driving. Why are we giving ourselves so loosely for opportunities to be yourself by your brabo me yankase nya so mfa so ekosa. But there be a same way. Let's continue as a mind and provide hope for your mebruno. Hope. Your mebruno here and that's so. Your mebruno omu here and that's so. Because a ya come here say mebruno cho mani hwe bekum even fa wo hunu da kire ye papa. Da kire na ni no wo hunu ne papa. Ya na ye say the bra na wo born na no the wie na ne bekeka kon see ya na mekọ akọ wie no obi na ka asem sabi medi hia akọ bonsam je ne ka bepe sika makọ bonsam je mpreko. Let's provide hope. Ghana mpanefo amanyofo awofo asori, let's provide hope. E mabunu na ye no motesese no omu hia and that so say ampa mebre ami boy minim say ene na asani akwa say aye nwunra but a kire no enkurimdi bu wajire that hope is what e mabunu ni hia see ye ka say say ne that so sa rehyebu ni akotoso no e na mabunu na epe omabamu ye bu omu fi se ne ma jensemu oto ayenton okupo bia tonso wonya bento ena mama bunu bebre abetre wi asamana kwakwa se they have nothing to lose. One na mo musa agide ni arese mu se o hwere won kwana you've lost a lot. One na mo musa arese mu one na mo musa entetere mo mu se enye enam kwane ne o en say ebeye no so se bi enye yamafafa ne de eka ebe ye na ye ka no ye ka with actions ama mabunu se ampa ye mpelifo ka kire se ye nyine ho ne ye mobra no ampara se ebe ye na hye no ye gokom so kire se ebe ye ampa sani da so na mabunu hia. We need to provide them leadership mabunu ne bre me Canada ene mama yire ama mabunu no ebre and then penfu be chese kwakra se ne chekra ye den ko so mo ko pen ye nya bi obeda be chese kakra ne chen botom no e maburu ne bre in penfu da bia me kasa so ye pani ne de usi adedie anu a ka hunu se ni pampempem enkom da chu mu ye yo ene de ato nsem no emfa hura to pre nanu me tu kwanko esire mochi baby. Before by asma meka kire mo se so ye pani bia wo firi hanom na so nye de bre wa bam na se ubebo abra wo se po so si kromo akebo. Do you know why? Because situation amanfo na mu no wo firi mu bi na eba wo awunyehia na amanfo na mu no enu mu na wo firi beto de wo tiase mo e na bedru so na afre wa dwuna sesen mumie mama brenda ache papa. Who so money yankase mai
so kun ho de amane man a o kire bo benya so mfaso enyem faso de sabi nyina ba ya honom ba ono bokura nya sabi ne hunni bi betimi makasa ampa me hu am bebo afore de ma me man Ghana no enne me hu nipa e di so mfaso the hope. Mr. President, where is the hope? Mr. Minister, hope no away. MP, hope no away. Ye mabru no ehwehwe saden. Ye mom sane daso. Ye mom saure shimuni ahotoso ne se oman no beye ye ye de nhyehyɛ egu akoma eche se ampa se oman ye be ma na ye. Ne ma ni brebone no emra fom. Etimi ko baso be ko politics na no nansa no aye se tam e mabunu hu a odwen eto ma dwendwen na no me ka kire o obi a kire ade mfinhie aduasa ba ko 31 years onye ko hwiri nye tutubotom ni asase tompo ya ye ne den ni nua no one ne nam na mo wie university kro na o ko wura amanyosemu mfie na mfie nwotwe a wato fie o islego ohunu bedi yaw enyesna ni bre no mom yen create certain avenue bi obabi mane nkonko ese ahanko ade onya kwahye nko ade abam enye lotto. Politics is not lotto. Enye game of chance. Eye sum na obesum se teacher ni, wo sum se nurse ni, wo sum se doctor ni. Ti mane nkonko ese se wo kowura manyosemu a wo de lotto bi no akwakodi. Debi amenke ho debi am catch us for two teams nya ubompa ya bompa nya me ya kandifuo papa a adwin o my Ghana kanko eni punto ni yeyo medini akwasensia Asem Yi Di Ka pense moto aso